Katho cia mwanya muno no tubokona kanya gakwatana bado kindeto cietu cia weru tha mwanja tie tariki 25 mweri wa kenda mwaka iyo 2025 honi betwa wini wa Kenyero tukiambiriria ni ati ajemwe kumantere cia athaine Kiembe North netiete na wakuria nyuma ya tono ina baile barabati rokairwa kugaira banki munda imututigiethe kurea kwethira beyo gaira no yoendia kiemo kirende notia ainyagetie nja ya Julius Munoru kienda auri kithaka kiba komba kwethira bakiria munda yo irombare anja inende iki atongeria kwetha bagio kumira no batetheri bo kienda bakethia bakiona Kyoto no ntumwaka nende batena njaburu ya mtu akwalo was of the opinion that land being divided into 11 possessions. Each possession 10.81 meter along the Laren Domoru Road. Ojo in Julius Munoru orokorira Kyoto akithoma agwili ya ithe muciari irandikite yabura monda agwake ukaigairwo anthaka ciake cionthe 10 na gweta ithe aithirwo aina akichinche egiakeo kia gutuika ni 11 no ende mwanka athaino Julius we ariuga aruagina baba nenkerwo ejukumo ya kuthina mbena kuthingatiria abura monda ojo kagitangwa ibaba tere bamwe bao nja na batie na monda antobani bukotugera wika bampitha manto babwithe manto kithakene mwanka baita turansifa yo kwa munda yuratiwa yore kire mukuro ile imbalance ukura jambaja mpendo ambondine mundo iyo ya yore iriwa watu akwe muzaka benderete imbalance ile mukuro yo iti mbondi komira mwambe itete ara balance ile tiara benderete muntu ta Moses anto Moses iriana bamwenderete mwambia munda ibati ya kuiria imbalance ye na nekwa ya mweze kwa kuiria ibabudenda menje kwa ndaita polisi ndo ripoti ndaita kwa ngirikasa ndo tangirikasa no ambira mbe na baro wakili ndame ano mbeza barete ndo mau njoro ngete mpete kwa ndisi nchumbukete kwa ndisi nana ba mpete kwa sibo nana ba mpete polisi nana ba mwanka njusi mucie yoro akorerwe Julius aitariria kinyamuje wake nuregetie na ukorwa na kuthamwa aburu aikurukira kinyamara kinene wa mwena na bake na mwekuru wake ile mwanka gaito tora kithakene ana baba itengo bakwenda ote mwana ba usisere ote mukuru ba usisere kwatu kako kinyana batakuona miunda ndakaira jenenka manjukumu jisele baba itirayo munda ora bakwenda na bairia na bafenzi na niu tethire na into byake tethire na mireke na tu ya tukarea lakini twe kuingwa ku tha indi ya nkire ya thina na na ba no ntombia se cukuru ntiona cio barira kari abo nke bakeria bakenga wanjire no nto ya thai ta muici sele batere tu baria bakire ya thina ndeta abo thina ninge ta ibarwene byagwa bakona nkima na kuninga na katibera no takulukeria 2010 murungu na tethire turethura tu na human rights na mawakili thirikari ile ano nto bwa kutethia ngia ndaromba wakili wenze ora we na moyo tutethia na irita buru na murungu amuvingithie atutethie tone haki kumantura ya thaine Kiembe North Peter Class Chabare akongi na kune ati MCS Bambungia ya kaunti ye Mbwe baichumiretie na kuonekana bakimeneria minista wa utungata ba mwingi Geoffrey Ruko baimolota na maitia ya ubakira ndoni kumanene meambo yawe ya rwerere ya kwethera kiruta kiemwe ya nyumba cia mbeto rura kini ngongoti ukugwegere egenagana ndo mbafu na mjinga torate ndo mbafu na mjinga ligi nongera msapotre lakini ligi aliti ndrumeni yake age kia ndrumeni jambo ya kero ya kana kumbe imu mbafu na mjinga akina mshuna za telekete kana mwana kwenda kabisa ni miario ya CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruko iria irakariti ambunge awandi ngurani cia kaunti ya Embu. Ruko ariti miario ino thiini wa kameme kamwe bururire na varia agucangagira iguru ria kithurano kinini kiria giukite thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Iguru. Tuyarakarie muno ni Cabinet Secretary Ruko ni undu wa gutwita ngongoti. Gutwita ngongoti ni guturuma kirumi kinene muno na ngenji ya Ruko gumeta ngongoti ni guturuma ni undu riu
thwe ni thwe turekaraga na andu acio guku koguo riu thwe ana twauga umuthi thwe tugetagwa ingi ngongoti riu na mwe tukuthie mbere tukauga twaka guku ta ngongoti tuone ngongoti cietu iria iku nigetha tu support ngongoti cietu ku guku makiugaga no nginya mbunge ino na mbunge onthe mavewe gitio kiao ta atongoria. Ukweli ni kwamba tumeamua sasa kwamba bunge la Embu lazima liheshimike, na mimi kama naibu wa spika tumesema bunge la Embu litaheshimika, na litaheshimika tu kama wale viongozi ambao wamepewa nyadhifa za kiserikali wataheshimu viongozi ambao wamechaguliwa na watu. Ukweli ni kwamba ukisema wabunge wa Embu County ni wajinga, umetukana bunge la Embu County. Tumesema tutatetea bunge la Embu County, mimi nikiwa kiongozi wao. Tumesema protect image ya bunge la Embu County. Na varia riu marenda Ruku akorwe akimavoya muvera na wakoroti uguo ni magukorwa makirugama na MC aria marenda giti kia mumbunge wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru. MC aya ni Duncan Boy wa Ivurori Ward na Newton Kariuki wa Muminji Ward. Ruku akorete akivurira kampeni muteti uria urenda giti giki kia mumbunge wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru na kiama kia UDA niwe Leonard wa Muthende. Nilipofanya hivyo basi inamaanisha ya kwamba hatupo na yeye, na tunasema kutoka hapa siku ya leo tuna demand kwa njia zote zile msamaha kutoka kwa CS Ruku. Wakati anapotuita wajinga, ameita wale watu wote ambao wamechagua MCS wajinga, kwa sababu mjinga tu anaweza kuchaguliwa na mjinga. Sisi wote ambao ni wabunge wa bunge la Embu tutateremka pale Mbere North, tutasimama na MCS wenzetu kwa sababu hicho kiti cha Mbere North, kama matusi yanatoka kwa sababu ya kiti cha Mbere North, ninataka kuhakikisha kwamba hicho kiti kitaenda na MCA mmoja wetu ambao anatukana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Werita Mwaniki wa Musiri. Kongi na kuni ati Derek Mereti ndaitari kumantere Chiankobo no milionea wa banaki michezo ya funua Flavor pata mita kuma kisonde ya Fanta ya kaboni ya Coca-Cola. Ruari Derek na mukirete kiewa kiawe kia milioni mwentere chia mwendantu mushine jwa mutindo michezo ekethira yeta na mbere mwanka tariki 15 chia mweri jwa Novemba chia mwaka oyo ibo kienda guchinda ukethira kiora sonda ya mililita mana ya dhatu ina nchangili ya yellow dio ketha wetu makundira ya nchangili neu aki 40111 na ukethira kiona kanya ga kwithira wichinda. Na uu ni the new millionaire in town amukiro na nkemi na nkeru ntuku ya narua mushine jo mutindo wa Derek Mereti urani daktari kuma Nkobo niwe mushindi o mweru burua mashindano jafunua Flavor pata mita jasoda ya Fanta kuma wa Coca-Cola. Bwana Derek wamenyere ateguru ya funua Flavor pata mita. Okay, uni impendete kunywa gasonda muno sana na mpendete kunywa Coca-Cola. So edando onere my friends baki cheda muchedo ndathomire through a friend indombere kwambiria gucheda muchedo juju na ndetanda kunde chukia nkunikia kwa ndathoma code ndambiria gutuma ki 40 na iro ndambiria gutonya ki drone ya muchedo juju no kumenya kenyeri Mr. Martin ura gukari kwina scammers baba ingi muno. Actually mbije ndira kungukira ki scammers baingi lakini ndio ringero ndajukiria that must be a scammer. Lakini ndo alia ati andikiria boya kama na kweli twaria no nyanda muria biuria byakwa ambira kweli ndatikia kweli no kuma kwa Coca-Cola nirende tikiria kweli ama millionaire. So Derek thai ni millionaire. Derek arinantumiriji kiribara bategeretie munyaka kirifunua Flavor pata mita na Fanta. Mutegeri weru barabonda bategerete muchedo jwa umante expect uni Thailand na laki in my life jeje kaire kabisa ikyo nkubera ibete nambere gucheda muchedo juju ijwa uma ibete nambere na ndio tiomba kumenya laki ekwe kangu kirariku. Very good. Yeah. So maybe Kamubango, anything okobanga kubwithia na this 1 million? Kwa tumubango tureo twingi Mr. Martin lakini nande kankare mbindugani nande tumibango ratukari of course kuna project chiakwa chiorinde ongoing ndingenda komithiria iri my first of kinto kiambere
ndina kinya biashara actually in my agenda still kwa mibango na and then giving back to the community which is Funua Flavor pata mita ni mchetho jo guchindira chiringi milioni 1 ya wabingi kathetindo kuma gwa Fanta ira iri mwaburini jo Coca-Cola. Kenda guchinda gura sonda ya Fanta ya Flavor yonthe kana sonda ingi cha Coca-Cola cha chuba ya glass ira iri na nduru ya rangi ya yellow. Ni Jaura Rose Nkatha urane murungamiri wa wendia Coca-Cola Rwangine Romero agutariria. Museda Jojo said sondere 300 ml sonde were of flavors chionde kuma Coke, Fanta, Sprite, Crest na Stony na sonde u museda jo wejo ambembere ogore sonda ndukene olekia kugura sonda ndukene sonde u chionde chena nkuneki ya yellow then son kuneki eu kwena konde ya urungu 40,111 na otoma kondi eu otekio mtu agochanjwa gotoma kondi eu ni utheri kwa utwinde tunywe isondeje twetoma kondi eu na sawandi nyinge kwena 50 MBs kwena 100 MBs na 1 GB kirembesha kwena 1000 kwena 10000 kwena 50000 kwena 100,000 na 1 million ya weekly kwa nkoli ya mero tugure isondeje tunywe isonda na mantoje tujakabwa Derek Miritini milioni ya wabana kirefunua Flavor pata mita na Fanta wabatano no kwithire nigwe Morgan Mwiti Weru TV Meru. MCA wadi ya Maua Igembe Southern Kankangwana na ichumiretie na kuonekana akimeneria mubunge wa gishko bunge ke Igembe South John Paul Mwirigi ikira kuwa naremete kweyana mbechira chia changi chumbani dhitwe imunini wa Rais Professor Kithure Kindiki kienine kia Maua. Biashara bathoko ya Lairuba aturi amwe na akari barabara kuve na thoko eno ira yegondini ya Muthara gicigo bunge atigene East iba kutheta mono ikira bakua irwangira kunyagia mainya mastima aganthiguruni rukanya pawa kumba kuigwa baba gitirete stima kwa mieri 3 mwankira guni itomi batako menyibire ku stima kayore rwe stima ikia kanana ikendelea boya batu na boya toto ichiria ati nika kwino mite wete stima kachitete kubwezwa ndo stima chiore rwe na antu baile baingarine bobe yere batura machuma chio baraita barabara kandora na transformer to ailetie lakini toriwa na rutingo no tungare na Kenya Power bau ba iko Kenya Power ba uniform we bekerete cha Kenya Power so batu kaikira ko no tete kurutwa mwankere ruare twetete kuthiria mieri 3 tutona monki unto bagua biashara mbingeri tumagera mainya masima chiangaratanire bonene na baraba chiringa watuika mwankira u bationa bakurutha ikenyamara kitheri bakurea togetinye beche itha dira mpe ngugo mbeche kurita ngwe komborete nyumba une mbeche nyingi ankore otheri indi taki uni kamitite muri kubithirwe kwikirwa monki nikenda mba kona weru batu ngui chamamire inyosi byakwamire manta kwithe njuri chakwamire ana betu bongo ka wita kuraya wita kwithe njuri awoni monka za inde nyebe kurira na bako school fee niyo ngwenta ngamya ndo ndo stima nde ya irabuo na sara na bunde na niyo mbuo inya into bimbe benduka bimbe geta bimuntu mara friends thai bimwe byathogera inyanka thia ta bimwe bete menya kuri inarende bakoromba mubunga wano mporo wa bure gutigira na kuthungira yuntu wiki Kenya Power na bachokerwe mwanki uyu na mpwebura kumbegeka nonto waya kwithura tuguru abakarutha maandamano manene mwanko bichini cha Kenya Power Mheshimiwa Mporo nonto ibo usikana stima bamenya leilo baina thina na mwankira nende mupango watu ena yuo nikatoka nende to uma Mpango twaita kubanga ni kuandamana ituje kwa Kenya Power ina kirero no agigukire aturi bakasarani rwire rwarera gicho bunge kya bore na ala kinya wakorotithire kiara mubunga wano mugambire ndikire ana bakuthoma ana baubathoma na ntandikira kungi kwenderere lakini batu tutikiri nyuma muno rendikiri no rerui batwe na uria gukariti mauri na acha gwetu rwire rwarera ri yonde no meru imwe neno ntori rui batwe atukenda stima tinga twiterio kairone ka tukena marorera runene au angi itutu ino twita kwenjwa ontwende bakumuromba ko baririkana na bekire stima kenda bageteithia ngwini cia wira cienda mainya mastima stima nio tugwitia nandi lazima nonto tuina safkata cieto tumba kugura generator no tumira
cia ruje tukwenda kumuria na gitio gikinene aturikane aturetere stima no 2027 tukethira turi onawe itwithara twina mibango mingi enye kurithia ng'ombe ana betu baria tuthomithitie tukwenda bena inya into bia kuithiria indi no tugwetu gutina stima twina thinembe kiripotera ntho cia weru mbita wa John Thiga. Kathoshe mwanya muno kiewe John Thiga na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kuria tucokerete na ndeto nkuluki. Maua, Kangeta, Isiolo, Kianjai, Mudhara, Ruire, Nkobo, Motindwa, Okangangi, Mekindori, Marimanti, Chuka, Chogoria, Kunde, Normore, Rwa Ameru. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia bila ni amwe na gift hampers airtime bikibiki ng'ombe chego kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na arua, wichindira biewa bibi. Nuntubo nteto nkuruki, turiungire obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki, no uriungire ndoanyi chietu ntere chankubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima, na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharitu wa kilomita 14 irane kurwa na murimo jo cancer Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo areto kambire shibitari ya Kerwa mwanka kieni nega Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatarira na tuwe twetanie twe amwe kenda turinganje kiaje ba cancer twitane manto mwanya jegie cancer na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinyako gwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba jo sha cancer kieni nega Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na 500 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negote ya barato endete na weregero kire barato kuruira nonto bonteto nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngakwato geni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja twicokera tucokere na riboti ya mwanya na mwandiki wetu wa ndeto Marion Karugi atubanganirite gicunje kia mbere kia riboti kuma miraini weta makuyone akiaraniria na arimi barabara kimerene kia mirano ende betha bakirekana na urimi bona kwithira bagio kumaki urimi bwa makuyo nyuma ya kimera kia kwithira gikirumirwa imathina nkabo. Kuri mwaka yongiri 2019 arimi ba mira Teresa Kanjo ni bambiririe kumirwa ni uturo mirai kwambiriria wasia thoko. Twabwithire bure urimi bandara nyuma ya mirai yetu kwagia thoko ni bayukirie talia reo swora bakandana na uturo na bambiririe urimi bwa makuyo na arari mikulukie na rimwe bethire tobakimberia urimi bu na urimi bwa samaki twanjiririe 2019 irio tuonere itobate gucenjia urimi turekwetha twira urimi bumwaki urimi bwa miraki na mirai kwanjira challenges nyingi turanjire kurima turabanga twanjire kurima urimi bwa samaki na tugwacia njira irio tone muntu tutethea twatonyana na IBDP au no twanjire kurima samaki na kiarimba twina bo twina arimi nkurukiana barabe na liners kana maratasi ya samaki na itutetheretwe ni BDP na thirikari yetu ya kaunti na samaki na liners na biakura kanusu te uria umbakuga ati ni kurithia na kurikia na urimi bwa samaki tukiburithia tukienda kwanjira kurithia samaki tutenda kimbecha twenda kinya biakura nende nya expectation cia tware turatema ithano kwa gukwingi na turi nyimite ni la twatemere kenda tubwe turi masamaki na still wende nya samaki na chwende ni chokete watuika murigo gingi onto after kurima twena expectation yene na thoko twacokera turagia muntu gutugurira ende samaki tugurana ira twingwa naigua ngania na tegete twetha ntuko twamwinua twamugurira ingi agacokia rinyene na muno nyite ruta onto ende tugurana giucore samaki we manele acokia andu miengi ithatu onto imucore okwa ukona muntu utigo turamutethia akio urimi bobo makuyu ni bwithiritwe bukibaguna muno ya itoero kia nkima na kinya kubonera tubecha tukai riu kamebweyire na korona ireya turacia mbeca cia mira watukenya kona mbia cia kura nyama urua oku mucici na thina lakini kuma tukurithia samaki ri muntu oibuya kuria nyama no itoka wata samaki cia kwetho na family tonto yekwa yana bathatu na woni na rogoto wata samaki 5 tukarua gankima tukarea tukawiriria samaki cietu Tikanjo wake urimi bobu imberetwe kinya Teresa Kiengo ningwatanirite na mwekuru Lusenkatha urorimite makuyu kwa wenja amwe na kwithirwa ari wa mawathe ataitira na ciumite muno urimine bu ndambiririe urimi bobu samaki nontu buti stress na butetacia energy mbingi umwe na urimi bobu ngibo gitotwira ikwa ngambi woni mbukira turukire nkayukia tumutu tokwa nkeya nkawata au nkelera samaki ciakwa na ngeta ngoina ciakwa
auramenya makuyu ni yandairwo nkwati rutere rwa irinya ya byakuria byayo nkwasi ni irio bya samaki nonto samaki no batere ko thirinyo isu tu ya vegetables enda ntoto ciangu ye wita ko tu ya nini ma eriana na into bingi ma veggies ma waste ya utureta ukandira tu nkwasi cio ngwa cikairo maira tu yuku maerinyene samaki kairomera na wona gokire ya ikwasi ndi ya uni mbeja ikwasi byakwa wa ngere ya breakfast yakwa na ikwasi na nketumera njira ingi kwa tweka samaki nacio ni kuria leaves yuciayo na inya leaves cia nkwasi still no ukime acio inyirio no karanga inya acio irio so ende ciethera cia ku enhance nutrition yakwa uni na family yakwa na inya samaki yani yo mataro Lucy akwari bangi ndaromba arimi betu especially banjira yembe bathwaniria manto ya samaki nonto samaki nyatika kwingui no embinge muno ukenja kilinya tu inya ate kamunda ukethira wina samaki ciaku kwa tweka inya family yaku no kumbo mi supplement na yoni yo muthia yo isunsi kia mbere kia ruono mwanya miraene wita makuyune neni mwandiki na mukuthurani ruono ru Marion Karugi wa Naftali. Kathoshe mwenye mnono ntuboko na kanya gakwatana abatu kiendeto chietu cheweru thamwanja nga kuendera kaitakia honbeto awini o Kinyero.